Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese badukurikiye ikaze ku Ibendera TV. Uyu munsi ni kwa kabiri ni tariki 20 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Nongeye kubaha ikaze mwese, nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Amakuru yacu y'uyu munsi ndaza kukubwira yuko bidatinze abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bashobora kongera kwigarurira uyu mujyi wa Uvira bidatinze, no kubera iyihe mpamvu. Ibi ndaza kubikugezaho gatanu kandi gatanu kuri kagenzi kako. Umujyi wa Uvira umubare wabishwe mu ijoro ryakeye wiyongereye, abaturage bakaba bakomeje gutakamba. Ibi turazana byo kubibagezaho ku buryo burambuye. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi ngujyane muri teritwari ya Masisi, mubwire ko imirwano y'ikaze yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ni imirwano yabereye mu kahe gace, ndaza kubikugezaho akantu ku kandi. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko Alliance Fleuve Congo 23 irimo gushinja igisirikare cya leta ya Congo FARDC ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri uyu mujyi wa Uvira. Abantu babafashe babahambirira amaboko inyuma, udutuza baturareze. Ibintu byakomeye nuko bene ya mashusho mba ntemerewe kuba nayakuzanira hano, ariko yaramubwire ko ibintu byazambye. Bavandimwe mudukurikiye mudukunda hano ku Ibendera TV, mwumve ko ibintu byakomeye ku rwego rwo hejuru. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko kugeza ubu igisirikare cya leta ya Congo FARDC kirimo kwigamba kuba cyongeye kwigarurira uyu mujyi wa Uvira nkaho bawigaruriye barwanye. Turaza kurebera hamwe impamvu aba basirikare cyase abo ku ruhande rwa leta ya Congo bavuga, ni mu itangazo bakize ahagaragara bavuga ko bigaruriye Uvira. Iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Burundi byamaze gutangazwa, byamaze kuvumburwa ko ngo bari mu mugambi mubishe kandi ukomeye cyane wo kwirukana abanyamurenge, bakabirukana bakajya hehe, bakabirukana ku zihe mpamvu. Ibi uraza kunyemerera byose tuze kubisangira muri aya makuru. Ni amakuru atari buze gutinda cyane, ariko kandi ni amakuru usabwa kuza gukurikira gatanu kuri gatanu, kubera ko nureba ku ruhande uraza guhomba amakuru akomeye kandi atakabaye agucika. Nitwa Mukaderero hano ku Ibendera TV, ndongera kugusaba ngo unkorere like. Reka nkubwire nanone ngo unkorere like, kubera ko like zanyu ndazikeneye. Nibura aya makuru tuyatangire like zigera ku 10 zose mwamaze guterekaho. Hanyuma kandi birumvikana abantu mutari mwakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo mukore subscribe, hanyuma amwibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Ndashaka abantu bagera ku 1000 nibura mukora subscribe, aya makuru tukayarangiza abantu mudukurikira 1000 mwamaze guterekaho subscribe. Muraza kuba mugize neza cyane kandi birashoboka. Inshuro nyinshi nagiye mbibasaba mukabikora, nago uyu munsi rero aribwo mwana ba mu nama. Reka rero munyemerere mugiye mugitereka like, mugiye mugikora subscribe, ibintu tubigenze gutya, ubundi mukanya gato cyane ngaruke noneho twanzika n'aya makuru ku buryo burambuye. Ikaze kuri mwese ku Ibendera TV. Yes, reka rero mbabwire ko noneho ubu ngubu twanzitse n'aya makuru ku buryo burambuye. Nanjye kuvuga ngo ndaho ruzingiye, ariko ni amakuru twinjiyemo. Ndabibutsa ko aha ni ku Ibendera TV. Abantu mwese muherereye mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda mbahaye jambo. Abantu bari za Kayonza, abantu bari Karongi, abantu bari yo hepfo za hariya muri karere bakita akarere ka Kirehe, akarere ka Gatsibo, abari Gakenke muracyahari, muracyadukurikira namwe. Reka nizere ko meze neza cyane. Hanyuma hari n'abadukurikira bari Gisagara, namwe ikaze. Abari mu turere twose
ntabwo yambukanye, bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu gihugu cy'Ubugande, abari mu Burundi, abari Kenya, abari Tanzania, abari Mozambique, abari Sudani, Malawi na Malawi, namwe mbahaye ikaze. Abantu mudukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bushinwa, abari mu Buholandi, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Bwongereza, abari Australia, abari Norvege, mwase mbahaye ikaze. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 biragaragara ko bashobora kugaruka byihutirwa, abagahita bongera bakigarurira uyu mujyi wa Uvira bidatinze. Ibice baherereyemo ndakubwira yuko ibintu byongeye gukomera. Ndakubwira yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ubu tuvugana, abaturage batari bakeya bamaze kubandikira babatabaza kandi babatakambira, bababwira bati tumerewe nabi, turimo turicwa umunsi ku munsi, turimo twicwa umusubirizo hadaciye iminsi ibiri muvuye muri uyu mujyi wa Uvira, turimo turicwa. Hanyuma rero abaturage bakaba basabye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 kuza bakabatabara byihutirwa. Reka nongere nkwibutse yuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi imirwano yabereye mu bice bya Sange. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye bitero ku birindiro by'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 biherereye ahasange, biza kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe birukanye cyangwa se bashubije inyuma ibi bitero by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bagera kuri 7 tayari barasiwe muri iyi mirwano. Abo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bagera kuri 5 barasiwe muri iyi mirwano. Abasirikare 10 cyangwa se abarwanyi 10 bo muri Wazalendo nabo barasiwe muri iyi mirwano. Ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 bikavugwa yuko naho hari abarashwe, ariko kandi ngo aba bakomeretse ntibaje gushiramo umwuka cyangwa gutakaza ubuzima. Abagera kuri 3 rero kavugwa yuko nabo bakomerekeye mu mirwano yaramutse mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Hanyuma iyi ni ripoti naringize ngo nkunyuriremo yuko iyi mirwano yaramutse mu gitondo yifashe. Hanyuma narindimo nkubwira rero ibijyanye n'uko abaturage bamaze kwandikira Alliance Fleuve Congo M23 bayisaba byihutirwa kuza kubatabara muri uyu mujyi wa Uvira. Usibye abangaba kandi baherereye muri uyu mujyi wa Uvira bamaze kwandikira Alliance Fleuve Congo M23 bayisaba kuba yakongera kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira ikaza kubatabara, kubera ko ngo barimo gutakaza ubuzima, barimo kwicwa na Wazalendo. Ndakubwira yuko n'ubundi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 nabo bamaze kwandika bandikira leta ya Kongo bayiha ubutumwa bwo kuyihaniza, bavuga yuko ibikomeje gukorerwa muri uyu mujyi wa Uvira bikorerwa abaturage b'inzira karengane batazigera babyemera n'aka na gatoya. Kugeza ubu ngubu rero nakubwira ko ibintu byakomeye ndetse byageze ku rwego rwo hejuru. Abasesenguzi ndetse n'abakurikirana ibijyanye n'urugamba ndetse n'inkuru za politike na diplomasi baravuga yuko barwanye ba Alliance Fleuve Congo M23 bashobora gufata riske yo kongera kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira byihutirwa, bijyanye no kuba igitambo cyo gutabara abaturage bakomeje kubatabaza. Usibye abari gutabaza kandi wibutse ko hari n'abamaze guhunga, bahungiye mu bice bya za Kamanyora n'ahandi nabo bahunze. Iyi imirwano n'ubugizi bwa nabi bwongeye kubura no kuzamba muri uyu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukiri muri aya makuru ajyanye n'ibi byo muri uyu mujyi wa Uvira, unyemerere nkubwire ko umubare w'abishwe muri iri joro wiyongereye aha muri uyu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu abaturage barimo gutakamba. Amakuru yizewe aturuka muri uyu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko umubare w'abantu baraye bishwe barashwe wiyongereye ku buryo bugaragara, bikarushaho gukaza umwuka w'ubwoba n'umutekano muke mu baturage bo muri uyu mujyi wa Uvira.
mu makuru ya mbere yari agiye hagaragara havugwaga ko hapfuye abantu 5. Icyakora aya makuru tugeraho muri aka kanya aravuga ko kugeza ubu ngubu ngo aba 5 hamaze kwiyongeraho abandi 2. Bivuze rero ko kugeza ubu ngo bamaze gupfa muri uyu mujyi wa Uvira mu ijoro ryatambutse bagera kuri 7 bose. Icyakora amakuru aturuka mu nzego z'umutekano yemeza ko mu ijoro ryo ku munsi w'ejo rishyira kuri uyu munsi ku wa 2 tariki 20 Mutarama muri uyu mwaka umubare w'abishwe ngo wazamutse ku rwego rwo hejuru, ndetse hari amakuru angezeho, reka ndebe neza. Hari amakuru angezeho imboni yacu ihise imbwire yuko kugeza ubu ngo imibare ahubwo yamaze no kurenga 10. Abantu barenga 10 tayari bamaze kwicwa muri uyu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu kandi ngo iyi mibare irakomeza kuzamuka bitewe nuko abarwanyi ba Wazalendo ngo ntago bishimiye na gatoya kuba n'ubundi ngo aba baturage bari babanye neza n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi bikaba ari bimwe rero mu byo barimo ngo guheraho babaziza. Abantu 10 tayari, abantu benshi cyane. Kugeza ubu amakuru aturuka muri uyu mujyi wa Uvira aravuga ko hakirimo gukorwa iperereza n'ikorwa gishakisha y'indi mirambo, kuko ngo hari imiryango ivuga ko yabuze ababo kandi kugeza ubu ngo bakaba batari bababona. Bivugwa yuko bashobora kuba ngo bajugunywe mu migezi, abandi bakajugunywa mu mashyamba. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera no kuzamba ku rwego rwo hejuru. Bantu mudukurikiye umve ko ibintu byakomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi bibaye nyuma yaho mu mujyi wa Uvira humvikanye amasasu menshi muri iri joro, bikavugwa ko ari amasasu yaraswaga n'ingabo za FARDC ku bufatanye na FDLR ndetse na Wazalendo. Mu bamaze kumenyekana ko bishwe harimo umugabo wo mu bwoko bw'abapfurero witwa Kado, wari umushoferi wiciwe mu gace ka Kamburungu. Akaba rero ngo ashinjwa gukorana n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23, nubwo ngo nta bimenyetso byizewe bitangazwa na FARDC byemeza ibi birego. Undi wishwe n'uwitwa Mayere warasiwe ngo ahitwa Kavimvira. Hari kandi undi muntu nawe ngo wiciwe muri quartier ya Nyamiyanda. Ni mu gihe amazina y'abandi benshi kugeza ubu ngo ataramenyekana, kubera ko n'ubundi ngo ibarura riracyarimo gukorwa, ari nako kandi ngo bashakisha abandi baburiwe irengero. Aya mahano rero akaba arimo kuba muri uyu mujyi wa Uvira hadashize n'iminsi myinshi. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye kuva bikuye muri uyu mujyi wa Uvira, ku buryo navuga ko ari finale cyase buri official. Hadateye kabiri rero FARDC, FDLR na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi binjiye muri uyu mujyi wa Uvira. Ngibyo imirambo yongeye kwandagara muri uyu mujyi wa Uvira, amaraso yongeye kumeneka, ibintu bikomeye cyane. Ariko icyo twakwibaza duhora tunavuga ndetse n'abandi bibaza kenshi cyane bakabiheraho rimwe na rimwe banavuga ko ibi birimo ubugambanyi. Alliance Fleuve Congo 23 ko yamenyesheje abarwanyi ba MONUSCO ikababwira iti tuvuye muri uyu mujyi wa Uvira ni muze muwusigaremo mu bijyanye no kurinda umutekano w'abaturage. Kuki MONUSCO mu by'ukuri itamanuka muri uyu mujyi wa Uvira ngo icunge umutekano w'abaturage? Aba baturage bakomeza kwicwa muri uyu mujyi wa Uvira bazabazwa ninde bireba ibi ngibi? Usibye ubu bwicanyi burimo kubera aha muri uyu mujyi wa Uvira, ndakubwira ko ingabo za FARDC, FDLR na Wazalendo zishinjwa kandi gusahura imitungo y'abaturage, kwiba no gusenya inzu n'ibikorwa remezo mu bigo by'amashuri, iby'abikorera ku giti cyabo ndetse n'akandi mu mavuriro. Ibi nabikugejeje mu makuru y'ejo, nkwereka amavideo, nkwereka amashusho. Aba barwanyi ba Wazalendo mu by'ukuri bakomeje gukora ibikorwa bigayitse muri uyu mujyi wa Uvira.
reka atuve muri uyu mujyi wa Uvira tube tuvuye gatoya muri Kivu y'Amajyepfo twerekeze no muri Kivu y'Amajyaruguru. Mubwire ko muri teritwari ya Masisi imirwano ikaze yongeye kubura hagati ya Wazalendo na Alliance Fleuve Congo ma 23. Ni imirwano yongeye kubera ahitwa Ibukama. Amakuru aravuga yuko kuva ku mugoroba watambutse kugeza uyu munsi aha muri aka gace habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo z'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bongeye guhanganira na Wazalendo ahitwa Ibukama. Ni muri Bashari Mokoto, ni mu gace ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero byabaye mu ijoro rero bikaba byabaye mu masaha akuze, gusa ariko ngo byabaye amasaha make bikavugwa ko hari igitero cyabaye ahitwa Pirote, ngo akaba ari igitero cyari gikomeye cyane. Nkuko amakuru aturuka muri aka gace abitangaza, Wazalendo ngo binjiye ahitwa Ibukama baturutse ahitwa Nyitabiroha, bituma habaho urusaku rw'amasasu n'ubwoba bwinshi, batangira kurasana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23. Amakuru aturuka ngaha akavuga yuko abaturage benshi bahungiye mu girwa gati wa Mweso kubera gutinya aya masasu ko ashobora guhitana ubuzima bwabo. Umwe mu baturage utashatse ko izina rye ritangazwa yagize ati mu ijoro ryakeye byari bigoye cyane kugenda, amasasu yari menshi arimo asakuza mu bice byose. Abarwanyi ba Wazalendo ngo babanje gutera hitwa Pirote mbere iyo akugera muri ibice bya Bukama. Kugeza ubu ngubu tuvugana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 barashinza igisirikare cya leta ya Congo FARDC ihohoterwa rikorerwa abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge muri uyu mujyi wa Uvira. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ma 23 riravuga yuko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC n'ubundi bakomeje gukora ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku moko ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi ngo bikaba biri gukorwa n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC Wazalendo ndetse ngo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi. Mu butumwa yashyize ahagaragara Alliance Fleuve Congo ma 23 binyuze mu muvugizi wabo ni bwana Lawrence Kanyuka, yatangaje ko ibi bikorwa bigamije cyane cyane guhonyora no kubangamira ubuzima bw'abasivile bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu gihe hakiri umwuka mubi w'ubwumvikane buke, nubwo ngo hari amasezerano arimo gushyirwaho umukono hagati y'izi mpande zombi, no kuvuga uruhande rwa Alliance Fleuve Congo ma 23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo, nubwo ibi bikomeza kugenda biba agaterera nzamba. Bwana Kanyuka yagize ati nubwo Alliance Fleuve Congo ma 23 yubahirije byimaze ibyo yiyemeje birimo kuva burundu muri uyu mujyi wa Uvira no kubahiriza gahenge, ingabo zifatanyije na leta ya Kinshasa zahise zigarurira uyu mujyi ndetse bakaba barimo gukora ibikorwa bijyanye no guhotera abaturage. Akavuga yeko rero ibingibi bitagomba kwihanganirwa n'akana gatoya. Kugeza ubu FARDC igamba kongera kugenzura uyu mujyi wa Uvira. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyongeye kugenzura umujyi wa Uvira wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko Alliance Fleuve Congo ma 23 yari imaze igihe ugenzura ifashe icyemezo cyo kuvamo. FARDC yemeje ibingibi mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo. Kuri ubu amakuru avuga ko ingabo zo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo ma 23 nyuma yo kuva muri uyu mujyi wa Uvira ziri mu duce twasange Ruvungi, ni mu birometero birenga 10 gatoya uvuye muri uyu mujyi wa Uvira. Reka kandi nkubwire yuko butuvugana Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi mu mugambi wo kwirukana abanyamurenge muri gakondo yabo, ibi ngo byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi barashyirwa mu majwi yo kuba bari gushyira mu bikorwa umugambi uvugwa cyane wo kwirukana abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri gakondo yabo binyuze mu bikorwa by'urugomo, gusahura no kubima uburenganzira bw'ibanze bwo kwidegembya. Ibi bikubiye mu cyemezo cya Alliance Fleuve Congo ma 23
ibi bikurikiye icyemezo cya Alliance Fleuve Congo 23 cyo kuva ku bushake muri uyu mujyi wa Uvira cyafashwe tariki 17 Mutarama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nyuma y'igitutu cy'amahanga cyari kigamije gukomeza inzira y'ibiganiro by'amahoro. Uko Alliance Fleuve Congo 23 rero yari maze muri uyu mujyi, yari maze iminsi muri uyu mujyi wa Uvira ndetse ahantu hatuje hanatekanye, bakimara kuhava amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje guhohoterwa no guhonyorwa, abicwa barimo kwicwa, abasahurwa barimo gusahurwa, abasenyerwa barimo gusenyerwa, ndetse kandi ngo harimo n'abarimo gufatwa ku ngufu. Ibi rero bikaba bigaragaza ko ngo hari umugambi wateguwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi urimo gushyirwa mu bikorwa wo kwirukana aba baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abasesenguzi mu bya politike na diplomasi baremeza ko ibi bikorwa byo gushyira abaturage mu kato no kubatoteza hashingiwe ku bwoko bwabo bigize ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu, rikaba rishobora no gufatwa nk'ibikorwa biganisha ku byaha bya jenoside mu gihe haramuka nta gikozwe mu maguru mashya. Kugeza ubu ngubu rero ibintu ngo bikaba bikomeje kuzamba no kuzambagatana aha muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ni mujyi wa Uvira, muri teritwari za Uvira, teritwari ya Mwenga na teritwari ya Fizi. Reka nizere ko mumeze neza. Twerekeze ku musozo w'aya makuru rero. Mwese aho muri, nizere ko mukomeje kugubwa neza, ibitekerezo byanyu se mukomeze kubidusangiza yaba kuri nimero yacu ya WhatsApp, yaba binyuze hano ku rubuga rwacu rwa Ibendera TV kuri YouTube. Mwese mukomeze mu bitambutse, turaza kugenda atubinyuzamo amaso kandi tubihe n'agaciro kabyo. Aha ni ku Ibendera TV rero, like yawe ndayikeneye, ndongera kubikwibutsa. Niba wamaze kugera hano ntugende udateretseho like, niba wamaze kugera hano aribwo bwa mbere uhageze ntugende udakoze subscribe. Ibi byose nubikora uraza kuba ugize neza. Nge nitwa Mukada, reka mbashimire cyane rero mwe mwese mwabanye natwe, hanyuma mukomeze kugubwa neza mu bice byose muherereyemo no muri gahunda zose murimo. Imana ibarinde kandi ikomeze kubateza imbere.